Inagarot irugin mga kasin nga ibasa ken ikan biag deti pakasaritaan ti pariko ti biag deti nagsurat nga ni Reggie Itilawag City. Sagudayan nga ti surat ni pagayam tayo a Reggie. Dear Kasin, sagbay man ti amin ket kablawang kay tinimbag nga orasyo ti tanemar si studio kas tamet na nakablawak na iti padak nga dumdumngeg ken nagbibuya iti daytoy nga live streaming program yo iti Facebook. Magustuhan mi unay ti agdengdengeg kadagiti programa yo aglalo kadagiti letter reading program yo ureno dagiti opisina ket magustuhan mi kadagiti ka opisina ti agdengdengeg. Kaya di agdama kasin yung anak iti natagsen na parikot na kayat ko nga iburay ken kayat ko nga pagkidawan iti balakad. Ilingad daklatan itinagan a Reggie. Baro akpay laeng kasin yung awang pay asawak, awang pay pamilyak, no pay ada nobyak. Ang emdeto'y nobyak tinagbalin nga parikot ko. Ni Vanessa nga nasurog do atawenen nga kaayan ayat ko. Ado di mga bagbaga nga nagasatak ta ni Vanessa tinobyak ngamin napintas nga talaga. Kumbaga saan kami adot may baga nga saan kami agbagay na swerte akano. Asla artista kan tilangan na tirupa na. Sapay adda mabalin na adda natalged nga trabaho na. Mga opisina ak ngem nabinpintas pa iti trabaho na ngem siya ni Vanessa nga nobya kasin yung ang dagiti makamam mo unay kay ni Vanessa iso damat ti makaibaga nga naanusak kano kasano kano nga naanusak kasano akinayat ko apay nga kinayat ko ni Vanessa ket day di man din inoten nga isalaysay kasin yung apay mo't nga naka-make up ka at data dito yung minatayan, Vanessa. Anya? Kitapi ko mga sana kag-make up. Uwe na ngem. Kas makitam din iti dadto mga tao dito eh. Si kalaing ti naka-make up. Kaapi nga nga nag-make up ka ket amom nga minatayan ti kabagyan nyo diti papananta. Sa anak man nga bibibiyangan si ka, Reggie. Ken amom gagangay kada kami nga babae nga tunggal rumwar kami ket ag-make up kami. Wen, saan mo nakasapulan ti make-up? Tanpintas ka mo, uri awan make-up mo. Saan ang kapagkibibiyangan ko naking ka? Di ka nga agpukaw Kat ni, tumalyaw pa iti tao. Nakakulkulit kan tumit ngamin. Kat no, di mo kaya't ati make-up ko, di pumanaw ka. Umadayo ka kanya. Saan mo nakastati kahit ko nga ibaga? Kahit ko nga pasama ka. Ay, saan nga pagpungtuten? Ala, saan nga ruten? Napabwisit aking ka. Nakado nga madilaw mo. Gusto na talaga na sakit tinakam ko. Kahit ko nga iyab kas marikrik na. Gusto na nga rudin Dinilaw ko lang ta make-up mo. Nakado sa umon. No, di mo kahit make-up ko. Akit di agsinatan. Ha? Anya? Agsinatan ko na. Makapabwisit ka. Panawang ka malaingin. Di tamon. Uy. Vanessa. Pimanaw matlatang. Dito lang nga banang pangisinsinaan na kanya. Unay mo din. Gawid ak malaingin. At ako nanang. Ay, agit, nangangkaan baraw. Sampay nanang. Ang kamangalan, at pala makan ijay lamisaan. Una nang. Kasi apay kasla nalpay ta abagang barok. Ha? Kumusta tinapanan nyo nga minatay? Itinubyam. Ay. Ada ka ti problema. Reggie, barok. Ningarod Vanessa nanang. Bakit apay? Anyan ti problema yung kini Vanessa nga nobyam. Dak man namuta kasi ti ugali. Apay nga kasi ti ugali na. Kaapay, anyan napasamak.
Dinilaw ko na ti make up na iti adda kami ti minatayan ta. Nakabingbing nakapuspos ko ti make up na. Ket mabai na ka ta isul na lang ti naka-make up. Api nga nga naka-make up ket minatayan tinapalan nyo. Isu nga rutin bagag nana nga ket nagpungtot kit din. Uri la taw malyaw digiti tattao. Ket kasta unay pungtot nan pinanawan naklatan sana ket imbaga nga agsina kamin. Aniya? Dahil dyan lang nga ba nagpagsinsinaan nyo? Supay ananang. Ay na, apay mo't nga minakasjay, ito ugali tinubiyam. Uray no umay dito'y balay, kit kasla na pangato unay nga tao. Ay na aya, mala, ingkan tumanganan tinak maturugang katrabiin. Uwan nanang. Ay apo ay barok, tila adda nga manubnubyam. Partner! Oh, partner. Iruray mo ka di tinubiyam nga napintas? Saan, partner? Ay, apay met, partner. Sanak siguro nga may sunduin ita, partner. Oh, nagapakay ka di, partner? Gagangil lang tiya, gayan ayat deta, partner. Grabe, partner. Samo pakpakawalan deta nubiyam. Apay met, partner. Nagpintas na nubyang partner. Naggasat kagit din nga nakanubya iti kasking kuana. Oh, adapay mabalin na. Nakakutsepay nga umay mang sundukin ka diti opisina tayo. Oh, speaking of the devil. Ay, angel ko lang kuma. Dahitan tinubyang partner. Ubay na kan sunduin. Ha? Paiso? Ni Vanessa nagpaiso. Ay, partner, panawag ka nga ro din. Nagpintas at talaga tanubyam. Apay nga taka dito eh, Vanessa. Ha? Apay nga kaslamas daw ka? Kat dati-dati mat nga umay kasunsun diti opisina yo. Unang ti amok no insina na kidi kalman ta. Pinanawan naklatan ni Jimmy na tay. Takayat mo ka di, Reggie, nga agsina ta? Kayat mo ka di nga isina kang agpaiso? Ay, saan? Pues, sumurot ka nga rod, taka sa pulak ti kadwa nga mapan iti mall. Mall? When? Ada kayat ko nga gatangin. Umay kan, ken sikat ti ag-drive iti kotsek, tana alas matakit kitain nga siya kababae ti agbaling nga driver, nagkuyog ta. Umay kan, agkutikan. Ay, sige, iinta nga rodin. Nagadumad na gito yung bag nga ginatang mo nga impabitbit mo kanya. Apay agreklamo ka kadi? Ay saan? Nakadado nga rin nga ginatang mo. When ata magustuak na kita design da. Isumot lang nga sinundunak tapno ada para bitbit mo. Agreklamo ka kadi ha, Reggie? Saan ko nakmet? Eh, met lagayam. Anong sama? Gumataklangan iti sapatos kon. Satan tumapan mangan iti restaurant. Kaya di ka madanagan. Ilibre ka. Tadakdakkel nga amang ti sweldo ng MC ka. Ay, kuha, ori syaklatan. Ang damat kwartak dito eh. Saanin? Syaklatan. Ket si kantulatan ati agbayad ti pag-check-in ta madamdama iti motel. Ha? Intag motel? Wen, mailiwak. Sige. Sakto na agbayad. Ket talaga dapat laing nga si kati agbayad ta nakalalas mo't no makitan to tay rumboy nga siyak ti agbayad iti pag short time ta. Sige nga ron. Sige. Urayan naklatan. Tay nakagkita ti sapatos ko dita. Ti amok lang nagpepeso nga na. Insina na kiti kalmanen. Vanessa. Among met no siyak ti agpungtot talaga nga. No ibagak agsinatan. Angin nagasat ka Tada ka sa pulak ken ka. Uwen. Ken saan ko to nga ulitin tinaramit ko. Dapat lang.
Amom nga kagurak ti madildilaw. Kaslaman itayin. Dilawin man ti kinaado nga bag nga ginatang ko. Alusto na nga rutin. Isor nga data di ti motel ta. Tapno agragsak ta. Ketwin dapat na laing agragsak ta ka na yun. Iso nga iwasa mo dagiti tiyak kayat. Tapno naragsak talatang agnanayon. Uuwen, Vanessa. Ala, rugyan ta nga rutin. Ket mailiwak ka talaga. Mailiwak mo't king ka, Vanessa. Ala, rugyan kitin. Awan ti ado nga saon. Gustunan. Saan mo una ibaybayag ti panangagik mo kadagiti bibig ko? Ket ni, mapugas ti lipstick ko. Ay, sige. Agkam latan ti tingkid ko. Agkam dagiti kayat ko, agkam nuk ko sige. Si kanti may katibadok. Ikatimpay ti brakon. Sige. Rugyamon. Uwen, Vanessa. Stan. Ingkayan tabarukong kon. Okay. Sige. Iggamam tamay sa iggamam tamay sa bahit nga agkam day tamay sa. Sige. Pag sinublatem mat Reggie. Sige. Tila unay ti magustuhan kay Reggie. Kitapay, papanam. Pumababa. Madamdama. Aging ka nga dyak ibaga, saan ka nga pumanpanaw di tayan mo. Ala, agsubli ka. Agsubli kay ti barukong ko. Ibay-bayag mo pa yung agkan. Amalam. Uwin. Sige, mabalin mo ti bumaba. Reggie. Ibay-bayag mo dita. Ibay-bayag mo. Reggie. Sige, pay. Wen, aging ka nga tsak iba ka nga isardeng mo, din isardeng. Mabitinak nukwan isardeng mo. Sige. Reggie. Ustunan. Okay. Agdatakan ta syakmet. Di rumabaw. Romansa na kadimot. Saanin? Pumanayin nga sikat ng romansa kanya. Tugawang kalatan. Agkabalyo akmanengkeng ka. Reggie. Sige. Di mo ka di kayat ka. Gaan niya? Oray ka nang kumalang mata. Ay na. Saanin? Kat nakalipstick ka. Oray 30 seconds lang. Dahitoy. Alan nabayag na din na uli nga panangkaan mo. 5 seconds lang. Nagbiit mo ta 5 seconds yan. 5 seconds mo na awan. Anya kahit mo. Sige. 5 seconds lang tangarong dun.
5 seconds na dyan. Unay mo ta. Nagbiit mo ta. Agreklamo ka? Imbag pa atakin nang ko. Tak kumakayat. Wala sige ron. Rabawan na karutin. Tugawan na kon. Saan ka dapat nga agliplipas ang aging nga aglipas? Uwan. Padasem. Isina ka. Ha? Isina ka kunak. Numununa kang aglipas. Tadyak aglipas. Sige. I-control. Dapat lang. Reggie. Reggie. Padasem taglipas. Saan? Controller. Paunayan nak aglipas. Padasem nak ngaunaan. Isina ka kunak. Ay, saan? Naglipas ka din? Mabali mo taglipas. Sige, ituloy mo nga ron. Ay, nasa kayat, ha? Agdata ak mo't ata ginanaak. Rabawan naklatan, taglipas ka mo't din. Sige. Dumsa ka nga ron din. Agdakan, tarabawan ka. Kasta tikunak. Awan ti agbalin nga problema tano lakit di tong palim amin nga ibagak. Ket naparagsak nakmanen. Kasta kumaka na yon. Tapno saan kang isinsina. Ha? Kanayon nga paglipasin nak nga muna. Sakbay ka nga aglipas. Tadyak kayat nga mabitbitinak. Uwen, Vanessa. Ay. Ipatpatig ka unay, Vanessa. Ipatpatig kami, Reggie. Basta laki di aramidem ti amin nga kayat kong aramidem. Sa among nga aramidem nga ti tiyak kayat. Uwen, Vanessa. Ay. Agi na natalaeng tendan ton. Sige. Vanessa? Kitanta pa nag-drive mo. Ay, win. Mano amin tinagastos mo kadagita bag nga ginatang mo ken sapatos. Ha? Api nga tamtamagem. Kahit ko lang nga maamuan. Siguro nasurok nga 15. Ha? 15,000? Wen, nangingina na kita nga bag, puta signature bags na kita. Kinurete sapatos, nangina. Unay mo't ngina nan. Maminsan lang nga gatangan. 15,000 na nasurok. Kitwin Nakadun sapay ti bag mo nga dimnaw susar. Wen, adud pay. Angem kursunada nga rod dagita nga bag. Kumakit ag tiptipid-tan. Anya? Kunak. Kumakit ag tiptipid ta itan. Agurnong ta kuman para iti masakbayan ta. Anya di kahit mo kasawin. Siyempre, saan mo't nga agnanayon nga kastoy talatan. Awang ka diti plano nga agsimpata. Kit adda Angin ka dagito kit natalgan biti trabaho. At damit igatang ko. Kin enjoy ak ati pagbanbanugak nga kwartak. Uwin angem. Ay talaan nakman si Reggie Dayta ka manen, dilawin nakmanen. Amo nga pagragsakak ti aggatang kadagita nga gamgamit ko. Uwin angem ay nagtalnakan ko nak. Bisita nakmanen.
Ibagbagak la. Ay, isardeng mo, ha? Isardeng mo ti kotse. Apay, basta. Oh. Bumaba ka. Ha. Bumaba ka, tas siya drive. Uy. Unay mo to. Oh. Apay, saan ka agluglugan? Anya? Ag-tricycle kalatan. Apay, anya man ti madin. Anya man ti madin nga naramid kon. Dayta pa lang dildilaw mo kanya. Letse ka, makapabwisit ka. Nakapinpintas ti mood ko. Nakamay met ti mood tang agawid, saka agkasta-kasta. Nasaysaya at langin, nagsinatan, Reggie. Anya? Dayjay lang nga banag. Dakila banag para kanyak dayjay. Sumapol ka, iti nobyam, iti kaayan-ayat mo, nga saan nakas kanyak, nga nagarbo. Kaguram, nga agata ka, dagiti gamit na kahit ko agatangin. Ibagbagak lang man. Basta, awan bibiyang ko na anyapit ibagam. Agsinatan, panawang kan, ag-tricycle kan. Baraw, naapay nga kastaman tila nga mo nga nagawid. Di mo't nagkuyog kayo ayakin ni Vanessa nga nubyam. Nanang, ay naaya. At daman siguro hindi yung nagkinaawatan. Diyan man maawatan nanang ka. Insina nakbot manang. Aniya, di mo't okay kayon. Una nang, okay kami tayo, napangkampi nag-shopping. Napangkampi na nga iti restaurant. Napang kami pinag-check-in. Lagayam. Kaya apay ngamin, anyaman din napasama kan. Dinilaw ko lang dati pa nag-shop-shopping na, tinakad-ado, nagkakangina nanang. Kahit ibagak mo lang nga, rumbing na ko mga agurnong kami para iti masakbayan mi. Ta siyempre, at plano mi nga agkasar kami, agpamilya kami. O, anya ti dakis na sadyay. Madimot ti panagdingig na nanang. Pinababanak ti kutsena. Iso nga nag-tricycle at ibaga na agsina kami. Ay naaya anak ko. Sa bagay. Awam mo ti baraw. Kastamot day tanubyam. Ala, makaamukat ditan. Ay wag gayam. Nanang, imawag ni kasinsin mo nga Joey, Jeramon, Isabela. Wen, di nakakalumatawagan itay. Iso nga siya titinawagan na. Aya, pinaidip ngamin ni Vanessa ti cellphone ko iti adda kay Bijemol nanang. Aniya? Paidip na ta cellphone mo. Nagkaro mo dahi tanga nubya mon. Hindi na kami kahit nag-cellphone at nag-date kami nanang. Ay naaya. Diyak man mo no ape nga kinayat mo dakasta nga babae. Wan napintas nga agpaiso Ngam nalaad mo ti ugali na. Ipatpatig ko ngamin ni Vanessa nanang. Ay na, patig. Patsik na agbalbalo ito matlay suna, nanang. Jakla amawn. Awala ti amukon, baraw. Saman, nanang. Mamatiak nga mapagbalbalo kung tumatla ni Vanessa. Ay na, maulawak, tiyanak. Ay, ala, sapay kumaa. Taagpaiso dito ibagbagam. Nga mapagbalbalo mo ito dahil diyang anubyam. Tawagam kit din kasinsin mo nga Joey. Taadan sa nasken nga ibaga nakin ka. Hello, Kasin. Imawag ka kano kung ni nanang. Aywan, Kasin. Kumusta kayo dita? Okay lang mo't Kasin. Kada kayo dita. Kumusta mo dita, Isabela? Nabayag nga nakapan dita na. Iso nga rod Kasin. Ay, awising ka ko mga rod. Gapot a long weekend met into no lawas na. Ha? Birthday ko ngamin. Nalipatan met. Aywan, gaya man niya. Ganda na kayo ti birthday mo. Wen nga rod, kasi mairanan to nga long weekend. Upat nga aldaw to mata bakasyon day jay. Baka mat no makaumay kan. Ay, gure ka. Jak sigurado kasin. Unay ka matan kasin. Italayang man nga agawisak. Ure jak agpapaalan no di ka umay. Ay, sana. Ket long weekend met kasin. Umay ka na. Tapno no, makita mo, di ka kasinsin mo pa yung duma dito, oy.
Nabayag nga di kayo may dito'y Ramonen. Ay, sige kasin. Sa bagay, nabayag nga di kayo nakita ditan. Mayat mo tata makapagpasyarak man. Ala nga ron kasin. Agyaman na kate, pinagkamtikid daw ko. Sigurado nga maragsakan datatangkin nanang. Kasama mo nga di kakabsat ko. Di kakabagyantay dito. Yan kasin. Oh, kasin. Adan to yam amuking ka dito. Kasinsin ko iti father side. Ay na. Agim damagik man laking ka. Anya tayo kasin. Adda ka dinubiam dita. Bakamot adda nubiam. Ha? Awan nga rin kasin. Nagsina kami di Genobiak. Oh, kitmayat nga rin da. Sige, umay kanto to ng birthday ko. Taiyam amuking ka dati kasinsin ko iti father side. Nalapsat dahi kasin. Balasang pa'y. Siguradong agbagay kayo. Sigurado kayat na ka dahi kasin. Wala. Sige kasin. Umayag na ordita. Umayag into no birthday mo. Ay, agyaman na kasin. Agyaman na. Vanessa? Oh, apay. Api kas lang nakiktot ka, Reggie. Api nga kas na mas daaw ka ngay mahig dito opisina yo. Bueno, anda ka di sa bali nga namnamayam nga mang sunduking ka? Ha? Mang sundo? Awan. Met nagayam. Api nga rin da ka. Adda umay ko ibagaking ka. Kaya't ko personal nga ibagaking ka dayto eh. Tian niya. Inak nga ni Bagyo inton long weekend. Adda aten darak nga kasarti may nga batch ko iti high school. Kadwa enak, tas ikatimang drive ti kotsek. Ta medyo adayo dayjay. Ken 4 days ta siguro nga agyan sa jay, iso nga mangala ka iti arwaten nga pangupat nga aldaw. Pasensya kan. Ha? Lading itek yung saan ka nga makuyog, Vanessa? Anya? Taapay. Ambok met nga awan tumiti trabaho ka dahi nga long weekend. Papanam ko Reggie. Ay, inawis na kami ti kasinsin ko, Isabela. Birthday na ito no Domingo. At nagwena kon. Iso nga saan ko nga may babawi pa. Saan ka nga talagang makuyog di Bagyo, Vanessa? Ano nga? Napatpatig pa iti kasinsin mo ngem siyak nga nobyam? Nobyak? Nobya ka di nga talaga? Ken halos tunggal agkuyog ta. No, ada di mo lang kahit nga imbagak, naramid ko, isinanak. Adda ka di kastamat nga agayan ayat, ha, Vanessa? Naturid ka nga agsawitan? Pues, agsinata nga talagan. Anya? Wen, agsinata nga talagan. Maudi day tuyen, Reggie. Ay, sikati makaamo. Awan ti maramidak, no isun ti pangedeng mo, Vanessa. Talaga nga kayat mo nga agsinata? Sikati mga nga agsinatan, saan ka di? Isu nga wenen, agsinatan. No iso ti kayat mo, talagang agsinatan Ay, punyeta ka. Sige, talagang agsinatan. Ditamon. Adda ka di nakatugaw dito abay mo, Manong? Ha? Ay, awan miss. Wow. Nagpintas dito nakitugaw kanyak dito dito paset dito gagaraw Nagpanglupay. Naskin nga makiam amuak. Agpa Isabela ka kadimat ading? Wen Manong? Ore siya. Inakiti kasinsin ko, J. Ramon. Ay, talaga? J. Ramon met ti papanak Manong. Apengar nga naggapukat tito gagaraw, ading. Di tangamin ti trabaho Manong. Kada weekend, gagawid akpat iti Isabela. Katsi ka Manong, naggapuam? Naggapuag jalawag, ading. Ay, nagadayo Wen nga ron. Nabayag nga minin nga jak nakaawid iti Ramon. Nabayag nga jak nakitan dagiti kakasinsin ko. Kakabagyak.
Imbag man ta, palubusan na ka ti asawa, maading nga. Ngagbiyahe nga may maysa. Awan pa ti asawak manong. Asawa agad. Aglang lang ka din nga da asawa. Ay, saan mo't nga kasi tiket ko asawin ading. Di ngayon kahit ko asawin, de tangalap-lapsat mo. Tiyan mo kagad da asawa mo. Awan pa'y manong. Singgelak pa'y laeng. Kada dinobyo nga ron. Awan pa'y tinobyo manong. Ha? Ikat si ka manong. Baka ang guwint ni bakit mo nga ada nakiabay nga babae kang kadito bas. Agpadatalaeng ading. Awan mo ti asawa. Katay nobyam, awan. Nagsina kami. Ay siya gani Reggie. Siya ni Mylene. Nice meeting you, Mylene. Nice meeting you too, Reggie. Naglamuyot ti dakulap na. Naskin nga maalak ti number na. Ang mabainak, kasano ka ta? Diyos ko. Kasinsin! Ay! Nanang! Tatang! Adan Regine! Ay, agpaisa! Oy, rumor ka man! Kasin! Kasinsin! Oh! Anda ka matlaangan! Anda ni Kasinsin Regine! Kasta una, iti panang sarabo kanyak. Panang welcome, nagiti kabagyak. Ije Ramon, Isabela, Kasinyong, nang Rona, kini Kasin Joey. Permi nga mailiw daunay kanyak. Daydayawan damot. Ti itsurak na napudawak ka no, kaisudag at nangisit. Dati akmot nga nangisit, ngam idi nang opisina akmot, kanaya naka-aircon, nagbaliw mo ti maris ti kudil kon. Ay, aman kasinsin. Amu ka nga talaga kini kasinsin ko. Kasinsin mo? Wen, kasin ko ti father side. Saan kayo agkapkapin ano? Nalapsat na iti nga kasinsin ko, kasin. Awang pa tinubyo na. Jakman na mo no apay. Agkaayatan kay kadayjay. Aman, intan to agpasyar di balay da into rabi. Mosay ka di makaamu kasin. Kaya't kumit ka di nagpaspasyar Aman, kasin magustuhan na kadayjay. Napan kami nga rod karabian na iti bagbaga na nga balay iti kasinsin na nga kayat na ngayam amukan niya kasla irtreto na tayong baga ken ni Reggie nga nagsina kamin ken ni Vanessa nga nobyak. Kaya di makadanon kami iti balay iti kasinsin na nga ibagbaga na. Sika? Mylene? Manong Reggie? Agam-amo kayo? Agam-amo kayo magayam? Nagam-amo kami jabas. Nagkaluganan kami. Wen, kasi nagkalugan kami. Di naglugan na kaya ito gagaraw. Nagkaabay kami. Isunalain kami ng tiadabakante nga pagtugawan, di apay na. Wen, ngagpaiso kasinsin. Agit mayat magayam? Agam-amo kayo magayam, ay. Agit ay. Panawang kayo nga rudin, Tagsarita kayo, tungtong kayo. Mylene, Kasin. Kasin. Kaya't kanon ni Reggie kagpasyar into no bigat. Ingka malipasyar di magaddam. Adda ngamin trabaho kiti talon kat. Uray ta bakasyon mat. Usa rin yun tulatan bulo din yun doon. Dikot sinitatang mo ni Uncle Edmond. Amo na mat ni Kasin Reggie ti agdrive. Ingkan to ipasyari na Kasin. Kababain mo't kini Mylene, baka madisturbo klay suna. Saan? Hindi namin Kasin Mylene. Wen. Talaga? Okay lang ken ka? Okay lang. Sige. Ipasyar na ito mga rot into na bigat. Jack pa'y nakapangkot. Di ta magatdam. Ay, magatdam? Sige. Intan to no bigat. Kuyogin kanto, ipasyar kanto. Manong Reggie. Ay, mabalin ka din nga. Reggie latan, tiawag mo kanya. Birngasan na klatan. Ay, manumod lang taong tigid ta. Manong ko ngamin ni Joey. Nasanay kami sa bali ni Joey. Saan ta magkapkapin? Saan ka di? Sige.
Reggie nga ro ti awag ko king ka, niso ti kayat mo. Kasta nga ro dinapasama kasin yung duduwa kami kini Mylene nga nagpaspasyar iti paset na iti Magat Dam nga nagbaitan iti Isabela ken probinsya ti Ifugao. Wow, nagpintas nga agpaiso dito yung Magat Dam, Mylene. When Reggie? Talaga nagdakilan niya. When nga rod? Ito no, malpasta dito baka kayat mo ti umuli jay 1,000 steps. Ha? 1,000 steps nga talaga? When? Sa Jenny. Makitkitam dito paset na ti Ifugao no kadaytan. Uwa na. Pag-exercise ang tapayin. Tapno adamot may istoryak to Nakaragragsak kami, aglaloy di umuli kami iti 1,000 steps nga kunkunada. Ada kami pelayang iti katingaan na kat agkibkibin kami meten, holding hands kami meten nga umululi iti bantay kani Mylene. Kasla makorkoryente ag idi nga kanito kasinyong ati hapo. Kasla nagalisto ak meten nga marigreg. Saan nga marigreg iti bantay no diket marigreg tiriknak para kani Mylene. Anusan na nga impasyar na oray numabannog nga umuli iti 1,000 steps. Oray sinumot ko na siyak na lalaki no daytoy nga babae, daytoy nga ni Mylene ti reward ko no maulik daytoy 1,000 steps akit ikarigatak oray mangidag karada pakton nga umuli ti banbannog ko. Sigurado ag idin kasin yung agayatak kini Mylene. Aglalo idi na pasarunwan pa iti panagpasyarmi takabigatan na napan kami met iti syudad ti Santiago. Napan kami nagpaspasyar iti mall. Napan kami nangnangan kadigiti street foods. Napan kami nagpasyar iti City Hall kadito nga nagpicture kami. Kadagiti nga panawen kaslang namin pinsan nga napukaw iti lagip ko ni Vanessa. Kaslaawan ti sakit. Kaslaawan la kanyak ti panagsinami. Siguro gaputa agayata kon kini Mylene kasinyo. Angem ti makadakes mabilbilang laeng ti aldaw nga panagtalinaed ko dito'y Isabela. Nasken nga agsubliak jelawag gaputa adda trabaho sadyay, adda ti pamilyak sadyay. Sinulit ko nga rod na idinaudi nga aldaw sakbayak nga nagpakada nga nagawid diti lawag. Ang idi metenda agpudno ak kuman ti ayat ko kasin inunaan nak inagkanak kinisnak no pay ismaklaeng kasin yung grabe kasta unay ti panaglagto-lagtod ti pusok kaday di nga panawen kaday di nga kanito anya ti kayat ng saw enday jay Mylene ti kayat na saw enday jay Reggie namnamait nga agsubli ka. Aha, uwen, agsubliak to. Kat sapi ko matanapay bayag kanton, hindi pa nagsublim. Uwen, no kasta. Adan nagkinaawatan, dagiti puso ta. Uwen, ipatpateg kami, Reggie. Ha? Kasta ulit tiragsak ko, Mylene. Ore siya, Reggie. Sabi ko, tamaore ko ti panagsublim. When? Ore ito no may abulan. Umayak to. Mga laktot live ko. Taglong weekend ak dito Iore ka nga rod.
Iuray ka nga iuray, Reggie. Naragsakak nga naliday kasinyong, naragsakak nga agawid kaputa. Agawidak nga in love. Agayat manen ti pusok. Nalidaya gaputa umadayo akmet iti babae nga ipatpateg ko kasin. Ngem orayek ti sumaruno a bulan ta mga alak ti live ko iti opisina ket agsubli akto agsubli. Nakayat ko manen nga makita ni Mylene. Adak pelayang iti bas ngem mailiwak ken kuanan. Numabalbalin ka jacket apunasan ti bibig ko pati kayat ko ket namnam namik lata dati panangkis na kanya. Di makasang petag dito'y lawag ka sinyong nilata Mylene tada iti panunot ko namin pinsanin na napukaw iti panunot ken lagip ko ni Vanessa. Di mapanak ang trabaho kat sabsabali ti ganaygay ko, sabsabali ti ragsak ko nga. Bana ganadlaw, di ka opisinaat. Partner, gis-isim ka nga may isa, agmulmuleng-leng. Ha? Ay, adalang pampanunotek, partner. Minsa Vanessa nga nobyam. Ha? Awang kami ken Vanessa, nagsina kami. Anya? Kiyat mo sawin sa bali man ng tinobyam? Uwan nga paiso, partner. Naglaying ka nga talaga, partner. No nagpintas na nga Vanessa. Tapos sino katam? Nagalisto ka nga mga halat kasukatan, partner. Kasta nga talaga, partner. Sigurado ak, nga daytoyen, daytoy baro nga ayat ko, isot dawan nga talaga. Sana all, partner. Ni Vanessa deta, partner, sumungsungad. Ha? Di ka man nagang-angaw? Saan man? Sina? Ni Vanessa nga agpaiso, ha? Ti amok no nagsina kayo. Two-timer kan sa amet, partner. Saan? Nagsina ka nga talagan. Panawang kayo ditan, baka aga pa kayo. Aping nga ka dito, Vanessa. Aping nga mas daaw ka kuma. Ket dati-dati met ngam umayag dito. Ay, baka nalipata mo nga, nagsina ta, idilawas na. Sakbayak nga nagpa-Isabela, kunam nga maudin dayjay panangibagam, panangisinam kanya. Nagbaliw nga roti panunot ko, Reggie. Ha? Intag dinner itirwar. Satan tumapa nag-check-in kat mailiwak ken ka. Anya? Nangigmumit ko na, saan ka di? Nandanimet ten malpas ti trabaho. Ag time out kanton, tao may kanton iti EJ parking. Ha? Umay kanton ti intag dinner. Satan tumapa nag-check-in ko na. Ay, apay, di mo ka di kayat, Reggie? Saan? Anya? Anya di kahit mo kasawin? Saan ko kahit sumurot keng kan, Vanessa? Taapay? Ha? Nasakit tinakim mo, tagapot pa nang isinak keng ka. Kahit umayak lang aro din. Siya kung di umasinig keng ka, ibabawi kung di pa nagsinata. Anya palag kahit mo? Di ka kumamaragsakan. Taimayak. Ay, aladang maragsakan at mo. Saan ka nga pakpakita pa Vanessa? Anya ti kunam? Apay? Natured ka man ita, Reggie. Di ka nagpaiswan na. Naamiris konti amin. Saan ka gaya mga ipatpateg, Vanessa? Anya? Ibabawin timbagam. Saan ko nga may babawi? Sigurado ak, nga saan ka nga ipatpateg? Gaputaadan sa bali nga ipatpateg ko, Vanessa. Anya? Kasi nagkinaalis to lang pa nang isukat mo kanya? Ha? Diyak man mo. Diyak maawatan tirik na. No apay, kasano nga nagalisto nga napukaw ka, iti lagip ko, iti pusok. Ayop ka! Tinong panak, may sapay!
Sinalidaam. Gustunan. Sardeng taday tuyin. Sardengan na kon. Apay. Kapot ada kasukat kon iti pusom. Saan ka matlang naragsak kanya? Saan ka di? Di mo kahit nga dildilawin ka. Isungar ka na yun nakaisina. Tapnaawan ti probleman. Agsinat nga talagan. Saan na kasubsublyanan Saan ka mat kasubsublyanan Tapno naragsak tanton. Iti sa bali. Saan nga mabalin? Saan na mabalin nga mapan ka iti sa bali, Reggie? Ha? Angim adan sa bali nga ayatek. Ha? Saan nga mabalin? Saan nga mabalin ko na? Anya taramiden. Saan mat mabalin nga isinan ta? Kaya kumot ngagsinatan. Saan na mabalin? Anya nga ruti maaramidan pa ita. Awanin ti ayat nga mariknak keng ka, Vanessa. Anay ko! Ha? Anay ko nagsakit ti tiyan ko! Apay, ikag-CR Ay, saan nga makasisiarin? Diyos ko, saan ko mga maregreg ti sikog ko? Ha? Anya nga sikog? Anay ko. Uy, gari ka. Anya nga sikog ay bagbagang, Vanessa. Basta. Uy, anya nga sikog? Masikog ka di? Basta. Ang sakit ni tiyan ko. Diyos ko, masikog samot to ni Vanessa. Anya, kasinsin? Nakasikog ka di talawag? Uwan, kasinsin. Jack nga rin, amo, teramitik. Kaasimot ni kasinsin, Maylin. Unay kamutin, kasinsin. Nagulbud ka kada kami. Saan kasinsin? Agpaiso timbagag idi nga nagsina kamin kin Vanessa. Ang imjak met impagarup nga iti pa nagsublik ket masikog gaya man. Unay kan. Kasta unay ti sangit ni kasin Maylin idi na naamuan na. Uwan nga rod imbagag ken kuana. Nasasayat nga impudog met lang. Tapos saan nga mangnamnama. Ngim, sapay ko matama pakawandak kasinsin. Unay kan nagsakit tinakem mi kasinsin. Diyak yung pagarup nga, maaramid mo ti kastoy kada kami. Kasinsin, amo ka nagbidutak. Ngim, amo ti Diyos. Nga diyak amo, dahil tingaw napasama. Hanggang pag-aayatan. Unay kan kasinsin. Nakasikog ka, sa mga ibaga nga di mo nagayayatan. Saan nga dahil ti kahit ko nga sawen kasinsin. Di kahit ko nga sawen, gusto lang kasinsin. Sabi amon. Umanayan nga linukom ti kasinsin ko. Kasin! When kasin yung nagsakit tinakam ni Maylin, ti panangipudno keng kuwana tinapasama, na saan kumat na mabalin nga talikudan, ti responsibilidad, ti sikog ni Vanessa. Uri no kasanot panangil palawag ko kenkuana ti amin talagang nga kinaguranak ni Maylin. Kastamot ni kasinsin Joey. Nga ti amuda ket nagulbudak kadakwada. Nga inalilaw ko ida linuklokok ni Maylin na kasinsin na. Nga mamuti Diyos nga. Awan tinaramid ko nga madi. Amok nga rod nga masikog gayam ni Vanessa. Nagaduman di kiti bag nga ginatang mon. Kit apay. Amom lang arudin nga hilig ko ti aggatang. O kahit ko pa'y dahil nga. O nagpintas di nga dress. Inakpelag tugaw sa jay. Yun mapanugang agbitbit ka dagiti nga. Ha? Vanessa? Apay? Anya tayo talitan yung tapatong mo? Ha? Nalabaga. Ada siguro na to gawam. Sa din no? Ay na Diyos ko, aya. Nalipatak nga. Anya talipatam. Nalipatak mo tin Nalipatak tinagnapkin anya? Daraday ta? Itat ospital ka rin Apay nga intat ospital, JCR tagsukatak.
Kat apay, inta ti ospital, arumping na laing inta ospital. Taamang ano naalisang ka. Ha? Ayun, gaya man niya. Nalipatan nga masikog ka? Saan? Kat aping nga rod. Aping nga yung kat CR. Basta. Sige, intang nga rod di ospital, tagpa-check apa. Mayat may tirik na akon. Siguro nag-spotting ak lang. Anyang spotting? Gagangay laing tagpadara, numasikog. Ikaw nagsukatin Win, inak na tagsukatin. Igamaman dati bag ko nga ron. Di amok no naalisanin. O kagagman dati bag na. Di nang samot na ala dati. Tissue na. Nalipatag diti tissue. Alain man dita bag, taiyawat mo dito Ha? Lukatam tabag ko, alain ta tissue. Ipakastoy mo. Agir ka. Tissue. Ako nagadot nagyan dito bag nan. Dito tissue. Ni. Ano dito Napkin. Damot balon na nga napkin. Ano niya dito contraceptive pills mo dito Iyawat mo pakasti mo ang tissue. Owen. Aguri ka. Adaman sa lutsudek. Anya. Ape nga takasti mo. Uy! Ape nga inukag mo na nabag ko. Kit ko lang nga alike ta tissue. Ape nga tumtumar ka ti pills. Di man masikog ka. Ken apay nga adabalon mo nga napkin di bag mo. Ken apay nga dakastoy mo. Nakababain. Iunig mo tabag ko deta, tampons. Apay nga adatampod mo. Apay nga adatampons mo, ha? Reggie, masikog ka di nga paiso, wano saan? Agpudno ka, di ka makatagari. Agskandalo ka dito, nakadot tao. Agpudno ka ko na. Masikog ka nga agpaiso, wano saan? Reggie, madamdamata ang pagsalitaan dayta. Agsukatak lang tinapkin ko. Timagos. Unay kan. Ipati kong dagiti nga bag. Dagiti pabitbit mo kanyak. Apay, papanang. Agawid akon. Panawang kan. Agsinatan. Ay, Reggie! Reggie! Ay, Reggie! Nagbastos na ito ka, Reggie. Naglaglag na ito, Ipati naman lang na dagiti. Sinapin ko ditan. Reggie! Reggie! Kasta unay, ti sakit tinakem ko, ti pungtot ko, kini Vanessa kasinyo. Inalilaw naklaeng ni Vanessa, saan magayam nga po na masikog. Naging sisikog lagayam, tapno sa anak. Tapno saan kami agsina. Tapno mapaay, ken masaktan tay babae nga ipatpateg ko nga ni Mylene. Inawagak adagos ni Mylene kasinyong ti ibagak ko matipudno ang imdi na meten supsong batan ti awag ko. Di na ba i-open dagiti message ko. Ala na kasing agpatulong ak man ka. Kasi tinapasama inalilaw naklaing ni Vanessa. Ladingitek kasin ang kasano kami nga agtalik keng ka. Kalpasan ti panangalilaw mo kada kami. Ure pa'y kidi, saan agpaisong masikog tinubyam. Inswitik mulatang danubyam dita, kasin. Awan kami nga talagan ken Vanessa. Ni Mylene ti patpateg kon, kasin. Tulungan nak kuma. Kumbinsiren ko may suna nga makisarita kanya. Umayak to dita, to no may abulan. Umayak to nga umay kasin. Saanen kasin? Agsay sayang kalat oras mo. Di na kan kayat ni Mylene. Di ka kinagpaisuan na, agplan-planon nga agabroad. Ay, anya? Agabroad?
Uwen kasin. Talagang nasakit tinakim na ka. Jak amo no, mapakawan na ka pa kasin. Ay, anya, saan na mabalin kasin? Kasin, tulungan na ko ma. Tulungan na. Dahil ito yung arod, ti pakasaritahan, ti parikot ko kasin yung nukaano met nga nagayata kon iti napudno, iti usto nga tao. Isupay mo ti panangalilaw kanyak, dahil tinabayag nga nang usar kanyak. Nabayag nga ng lukloko kanyak. Tagayam sa anak mo't nga inayat ni Vanessa no diket inusar na klay nga para bitbit na, baon-baonan na, para drive na, ken para panakpak na. Dahil dakkel ti biddot ko kasin yung dakkel tinaramida ka biddot sa alaeng kini Mylene no diket pati kini kasinsin ko. Dakpe amo no welcome ak sadyay Isabela no mapanak man. Anya ka diti rombe nga ramidek tapno mapakawanak ni Mylene. Tapno mamati kanyak nga napudno ti panagayat ko keng kuana. Nga agbababawi ak iti saan ko nga panangipudno keng kuana. Nga sakbayak no sakbay kaming nagkita nagam-amo di Isabela ket kasinsina milaeng ken ni Vanessa. Awan ti umuna ababawi no diket adda ti udi. Kanayon ti nga pagsasauday ti kasin yung ngimpimudno kanyak. Angim na udi ka din ti amin, naladaw ka din ti amin para kanyak. Adda ka di pa'y tsansana. Nga agbalin mo't laing da kami ken ni Mylene ket maituloy mi. Dahiti naputed nga ayan-ayat mi. Kasanong arod nga mapasamak dayta no aging gaita ket kurkurirwenak. Ririribuken nak pa'y laeng ni Vanessa. Nanumanen umay agiskandalo. Ibagana nga kastoy, kasjay, matay ka no, awanak, agpakamatay, oho. Palubusang ka, kunak. Nalpas ngay nalilawon na kon. Dakkel nga. Talaga nga, jak mapakawan, di nga babaeng. Balakadan dakman, tulungan dakman kasin. Ket ay iyo na akong tagyaman ka kiti makaited ti balakad. Ket agyaman akmet ken ka ti anos laing ken oras mo nga nangibasa ken nang tedbiag dati nga pakasarita. Kasapay kumada na ibati nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone.